سلام كبرات تخاتلتي لوم خام قصلت نايت مجمرتا زمصانايو افيك سغا وي دما እዚ ስጋ እዚ ብ 3D printed ኾነ ኣብ ማሽን ተሰርሐ ስጋ ኣብ ከም chicken ከም burgers ኮይኑ ድሽየደሎ መቀጸልታ ከም ጻልኩም እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ብስርዓት እቲ ስጋ ገዚኣ chicken ማለት እዩ ክትሓጽቦ ምስ ፈተነት ወላ ውን እቲ ስጋስ ልክዕ ከም chicken ዝኩላትና ጥዕሚያ ንፈልጥ ሒዝና ንፈልጥ ኢና ሞ ከም ስጋ ይተሰማዓን እንታይ ይዚላ ምስ ተገረመት ኣብ በቪዲዮ ቀዲሓ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ወጻጦ እቲ ዝገርመኩም ካእቲ ስጋ እዚ chicken ማለት እዩ ካብ ሓደ ፍሉጥ ብራንድ ዝተገዘአ እዩ አሎ ፍሉጥ ብራንድ ወላ ኮስኮ ትኸድካ ናቶም አሎም ፍሉጥ ብራንድ ኬነን ሱፐርስቶር ሪል ኬነን ሱፐርስቶር ናቶም አሎም ብራንድ እዚ ግን መብሐገሪ ሞን ታይዚ ጥዑይ ብራንድ ዝመስል ዳሞ ስጋ ዝመስል ግን ስጋ ይኮነ በጠቅጠቅ ገብል በቃ ከም ስጋስ አጭሩ ናቹራል ከም ዘይኮነ ስተረዲዋ ሲንተሳይዝድ ከም ዝኾነ ማሽን ከም ተሰርሐ እጅብ ዛዕበኡ ናብ ሶሻል ሚዲያ ምዘርግሐቶ በቆንዱ ኣብቲ ኮመንት ጽሕፎ ነበሩ ሓደ ክልተ ነገራት ነግረኩም ኢለ ኣቅርቢያ ያደለኹ ሓደ ከምዛ ዓይነት ስጋ ከም ደሎ እንድሕር ፈሊጥኩም ንስኻትኩም ከኣድገለ ተዓዘብኩሞ ነገር ተሎ ኣብ ኮመንት ተጻሓፉ ናትኩምን ሼር ወሉ ክንነቅሕልና ዚ ቪዲዮታት ነምጾ ደልና ንምፍራሕ አይኮነን ክንዲ ያለው ሓሻ ብዝናትና ሕብረተሰብ እንዳ ስጋ ደውጹ ስጋ ሸጡ ወገን ጥዑይ ካብ በረኻታት ዝመጸላም ወላ ቅጥዕሞ ከላህ ጣዕም ዘለዎ ናይ እንስሳ ምዃኑ ብልክዕ ዝስምዕካ ጣዕም ኣለዎ መቐረት ኣለዎ ኩሉ ሙሉ ናቹራል ዝኾነ ኦርጋኒክ ዝኾነ ምግቢ ሸጡስ ብዙሓት ኣለዎ ሓበሻ ካብኦም ትገዙ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ስፖንሰርሺፕ አይኮነን አነ ስፖንሰር ጌሮም ኒኮንኩን ግን ናይ ባሓቂ ብዙሓት ኣለዎ ስጋ ሸጡ ኦርጋኒክ ዝኾነ ሸጡ ካብ ስቕልካ ትገዙ ከም አማራጭ ክኾነኩም ማለት ኣብ ዝሓለፈ ጽሓፍኩም ላይ ኮሜንት ሞንታይድ አማራጭ ትወልኩምኒ አማራጭ ንስዩ ካብ ትፈልጦም ግዛዕ ይሓይሽ በኋላ ያነ እዚ chicken እንዲው እስኪ ሓቢርና ንከታተሎ Similar to meat, she discovered that there was an artificial film on the turkey leg, similar to plastic. This is not cheap meat. This is a well-known meat brand. Some people online even suspect it might be 3D printed meat, and the site is giving American consumers chills. This turkey leg was produced by a major mainstream manufacturer, the kind you can find on any grocery store shelf. When she opened the package, she thought the outer layer was normal turkey skin, but as she began cleaning it, she realized the entire drumstick was wrapped in a thick, smooth, rubber-like membrane. She tried pushing her finger through it, it wouldn't break. She tried pulling it off, it wouldn't budge. ትሮሎ በስርዓት በኢዳ ከተዓጻጽፎ خلاص ፕላስቲክ ይመስል ጠቅላላ ከፊታቶ መጀመርታ ምስ ከፈተቶ ተፈተሸቶ ክትቆልጦን ተፈተነት ልክ ከም ፕላስቲክ ዘዝቀረቶ ከም ፕላስቲክ ኮይኑ ተሰሚዖ ገርመኩም ካዚ ሓደ ፍሉጥ ካምፓኒ ሃኒሳክል ዋይት ይባል ዓቢ ካምፓኒ ሕጂ ኣብቲ ኮሜንት ታይብሉ ነሮም ኖርማሊ ኮሙ ኖርማሊ ገይሎም ሓቱ ነሮም ይዛረቡ ነሮም እዚያ ግን ደቀንስትዮ ዓድና ተፈልጦ ይኸነ ክንደይ ደርሁ ዘዳለኸን ይኸነሞ ከምዛ ዓይነት ስጋ ኣሎ ድዩ ከምዚ ደርሆ ሲ ከምዚ ናይ በሐቂ እቲ ስጋስ ከምዚ ድዩ ማለት ሲ ሓንሳብ ወላ እናራኣኻ እንዲም ድሕስቡ ጀሓስዮም አይ አረኖ ግን ከምዚ ሎዲ ናይ በሐቂ ደርሆ ኮይኑ ስማዓኩም እዚ እንታይ እዩ ትሪኦልኩም እንታይ ዝቢዳ ትሕዞ ዘላ ጠላላ እዩ ዘጠራጥረካ እጂ ከተጽሪዮ በለሲት ከም ፕላስቲክ ይቀራረፍ በቃ ራበር በቃ ፕላስቲክ ኮንት ሰሚዕዋ እዚ ስጋ ይኮነን እንታይ ሞ ፋልማያ ኮንት እንዛሰብ ዚ ስጋ ትሕዝደላ እጂ ንፋልማይ ዝኾነ ሰብ ተኸደናግሮ ድኽእል እምበርዝስ ጠላላ እዩ ዝገርም ንተዓዘባ ሙዛ ቪዲዮ መብሊስ እዩ ድገርም እንደላ አነ film on the turkey leg, similar to plastic. This is not cheap meat. This is a well-known meat brand. Some people online even suspect it might be 3D printed meat, and the site is giving جلجل سباز ترتروه خا 3D print رخونه سجا خوينه مم ترتروه كجرمكم من الكومنت رح نحد خلتكم بقولكم طلع كومي نورمالي زبلقة أبو صحات نيرم كن ولا بات خون ولا بعلم ب AI تصحفوا خون. American consumers chills. This turkey leg was produced by a major mainstream manufacturer, the kind you can find on any grocery store shelf. When she opened the package, she thought the outer layer was normal turkey skin, but as she began cleaning it, she realized the entire drumstick was wrapped in a thick, smooth layer was normal turkey skin. But as she began cleaning it, she
she realized the entire drumstick was wrapped in a thick, smooth, rubber-like membrane. She tried pushing her finger through it. It wouldn't break. She tried pulling it off. It wouldn't budge. She finally had to cut it open with a knife and peel the entire sheet off like industrial plastic wrap. And the most unsettling part, the sound, texture, and elasticity of that layer were almost identical to plastic. Some people say it's a processing film. Some say it's a moisture retention coating. But many others have a far more alarming suspicion. Is this a new form of 3D printed meat quietly being tested on the public? Who is altering our food? And why aren't we being told? What do you think about this? كم ملكت حتى يوم عربي مزلو إزي بلاستيك دي ولا زي بحق السجاي بزو حتى إزلو بزعبا زي أخا بزعتكم بتكومنت بزحلف أخا بزنببكم مالتي إذا قصلي لسعبوا لكم فيديو أخا آزيا أخا تجرمكم يعني خدتن قيلة دم تعرض لكم فيديو أخا إذا تروازوا لكم دور داش دليفري درايفر كنا زا سبيتي لك أخمزي أوبر إيتس كيب ددشز دور داش سب مجبي تأززمو بأونلاين تأزز دليفري خا يبتوح الكان جزخا مالتي حاجة تسأجا من تايو إذا سبزيع مجبي تعزيزا مجبي دليفري تجبر مسمسات لك عبتجزا كتبت حكالا سبراي جراتو له مالتي حجي مجمرتا دليفري جراتو بتمع تصوم يا غريفاتو زوم نتمجبي زازو واخا تريو لكم بيدا سبراي تجبر لا بتا تصاجا حجي ايرايوان تمجبي عزيزهم تمجبي مس بفلاي سبيتي عزيزاتو سبيت مسبلعاتو حميمة كردو ما يكالن إن منتها حميمة يلقى تجاني حجي نسو أتى زجرم سبيتو نازي مجبي كاب أربيز بهالريستوران تأززته قينو ناز مجبي مسبلعاتو كتا قد قرأت جميرة كم لسا ديديو مجرد شوخ أم ليسوا مالتيو حما بقات بتعم تهاسيا هجي من البعدو انتهى قوينا دا تمجبر حموا يخون مناتو مجب مسبلعت عزغل الحين مايلو الدليفري نت مجب ختم خلا كاميرا خفيتو ناي معصو كاميرا سز نبرت كاميرا مسرعيه لكعت مجبي سبراي كتقبروا لخلا زي بير سبراي زكم تقبروا شعري امو مالتيو بتعمي ام سنبيرم مناتو انتهى قوينا امو سبراي تقبر زا سبزياس كم سرعه التيب توهبه ገንዘባት ተከፈላላ ናይ ዴሊቨሪ ቲፑን ብላ عليه በማ 7% ማለትዩ እጂ ክርዶ ማይ ካለን ግን ሰምቢዶም ንምንታይ ፔፐር ስፕሬይ ጌራስ ንምንታይ ኮም ጌራ በሓፂሩ ወልሓንት ክርዳ አካዲ ከዲ ስለዚ ትበልዕዎ ተጠንቀቁ ንምባሊ ኩሉ ግዜ ተመግቦት ቅበሉ ከለኩም ዝኾነ ካፕት ንቡር ወፃይ ጨናዲዩ ዝኾነ ዓይነት ተሸትኩም ክትንቀቁለኩም ክብል كل جزء أب زمعرباوي عالم زناي ميتشوت نجارات دليفري بجزاها أمازون بجزاها ماجبي بجزاها كل نجارات بجزاها أساس مسكا ما نبصح الكيف اللي تنيو تعيك بصح حكاها كل جزء تسلقن كم زقالو أب كل جزء بكبد خدعاتو أب أفكار زعاتو تنقع لك نمبالي حتى على فيديو تخاتاتلو. Delivery woman drops off a bag of food and takes a DoorDash delivery woman drops off a bag of food and takes a photo to document the delivery. So far, so good. The food was delivered to homeowner Mark Hardin's front door in Evansville, Indiana. The meal was from Arby's. Then something happened to his wife, Mandy. She started eating and she started coughing and gasping. The next thing I know that she's gagging enough that it's made her throw up. And I come in here and I noticed that there was some type of spray on the bag. And that's when I went back and watched the footage from my doorbell camera and realized that the food had been tampered with. You can say that again. When Cardin watched the footage, he noticed that after the driver snapped the photo, she sprayed something that he believes is pepper spray right on the bag. Why would the delivery driver pepper spray a customer's food? Did they even know who she was? I've never met her before in her life. Just walk up to our house, spray pepper spray on our food. Was she unhappy with the tip? Here's a receipt from the order. It shows they tipped $2 on the nearly $28 meal. That's just a 7% tip. Are you disturbed by what you see on this video? I am deeply alarmed and disappointed. We're taking the matter very seriously, and we're going to do everything in our power to ensure that this person is held accountable for their actions. بتعمي زغرم ፖሊስ ብዛዕባ እዚ ነጊሮም ማለት እዩ ዝተኻለና እዚ ጉዳይ እዚ ብጥብቂ ሒዝናና ዘለና ነዛ ሰብ እዚኣኻ ብሕጊ ከነብፅሓና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዓኹን መምሃር ክኸውን ንዓና መምሃር ክኸውን ደይ ዝመደብ ዘቕርቦ ዘለኹ ስለዚ እዚ ሕማም እዚ ዝመፀ በቲ ዝበልዓቶ መግቢ እዩ በቃ እንታይ ዓይነት መግቢ ንበልዕ ኣለና ንፈልጥ ኣለና እዚ መግቢ እዚ ጥዑይ ኣሎ ኺላ ዝገዛኣቶ ኣጋጣሚ
ናይ ሰይጣን ነገር ስፕሬይ ጌራትሉ ኣብ ዘይተደልየ ሕማም በጽሓ መምሃሪ ኮነና ኢለ እምጽእ ዘለኹ ክብራት ተኻተልቲ ነዛ ቻናል እዚኣ ንምዕባይ ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝወድሓንኩም